Sai makha da tawar 40 makha 40 41 hours 41 the height say among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantees Act ko si se maming on gravani ko husite maming on gravani ado hꯧji current affairs ke pawda direct on badina houji pass padi ek to pass ti tawdi tawgre ko houji chalai dre maming se direct on gravani ko ado magi features ma'am jinsi su on gre Mahatma Gandhi ka sa lauthokre ko ado houji opposition na irang hawdra khotna ka tawri ma'am da newspaper pawa mi du khangani ko ado magi kano da hangmani haidi magi features haitare magi beneficiaries to na any kano magi kari koigi any scheme magi beneficiaries la important beneficiaries su du pa ba da yawgala ko beneficiaries kana kana oigi khotke ko sigi job card na hari do job card to dum akoi yumda dum ye adu khangani ba job card pai ba se imung amagi adult member amana pai ko adult member amana adagi imung kudima adum job card che dum lay mana yamna kana to adi job adi thabak tawdaba mi imung amagi thabak tawdaba mi thabak ti tawningba mi ado adi mado OBC oi natraga mado ina khuli natraga mado BPL card pai de adu kai na depend tawde just job seeking hai da ko job tawang ngamba mi do adu job card pai bane adu na ko caste natraga tribe da natraga magi backward oiba natraga magi poverty da base tawde sising amta base tawde ko job pu tawang ngamba ba job card pairani ba aduna adult member of any household si khumdai ko abide job card I will say any member of another pai be question number 42 with reference to the look is policy is just the 1991 da hongdoke bani hujiki look sigi mota act is policy on gare ko ado India want to establish itself as an important regional player in the East Asia affairs important India se important regional player ama East Asian affairs da join the pami hai ko chumme masi jimadi habadi akoi karo ga Asian ko Asian organization Asian group of countries taga yaudana ga tawido adudo kari maram gina haragadi akoi se regional player ama oinabagi damakta nebuko naidi aduda yarugadi koigi Myanmar natraga Southeast Asian countries ma'am sinto aduda influence tawnabagi damakta nebuko ko aduduna ya asida yaru che cham chumme ko Asian country taga yaru se aduga plug the vacuum created by the termination of Cold War yung Cold War aise 1991 1992 ada da thokpa matamdani ada Cold War te loigraba matungda look is policy sina kadawga harakanda akhoi se Southeast Asian countries ma'am siki mai mateng pangnaba Cold War loiga kana mai mateng pangnaba vacuum haidi mateng pangnaba kanoda Southeast Asian countries siki moibu Cold War matamda Vietnam War matamda thokiba amangmusingdo moina khara help tawpinaba kaibagi mong ne base ado 1991 da akhoi se kai thoki gi yengse akhoi se economic crisis ya ma chawang thoi ko economic crisis ya ma chawang thoi adagi akhoi gi Britain daga akhoi gi goal se loina ma pithoktana koina ko Britain daga loina ma pithoktana goal se akhoi gi isa gi oiba financial crisis se maintain tawnaba ade phana ba ina kana honaba matamne sidai se mi mateng pangba lairi akhoi gi hana economic development leina bagi damakta honaba matamne 1991 da look is policy ana tawgre se ko chumna ka ke akhoi je regional oiba abadi China gumba adagi
ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ USA ꯒꯨꯝꯕꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯁꯣ matamduda India want to plug the vacuum created by the termination of the Cold War habse sise langani ko two sima lalani one sima chumani two sima lalani India want to restore the historical cultural ties with its neighbor historical ties ti am like ko chola gi matamda koi gi Hinduism pasana kano sando amani ngi cultural haitara ga koi se Buddhism ko Buddhism Hinduism loinama koigi kaino aidi Southeast Asian countries singsida dum sandoeba ko aduduna Southeast Asian countries and East Asian countries singsida Hinduism oigera Buddhist oigera moigi temple ga lai ko Hindu gi temple ga lai Vietnam ga degi Thailand ga lai ko aduduna adugi cultural ties to amuk hanjananaba koigi look is policy se sabani sinema ko yai ajusu ka shukai 3 1 ga 3 ga se chungre ko Second, next question now is 43. The annual budget is not passed by the Lok Sabha. Lok Sabha na annual budget se passed out hai ko. Lok Sabha na annual budget se passed out the tara gadi kari thok to ina sin. Annual budget se passed out the tara gadi kari thok to ina sin. Budget I would say yamna pakhade am hangan ba topic ni ko budget se because budget se sahi kuding edum hanglai rabani ko budget adegi akhoi gi budget ki document du pagadabani ko lok sabha na budget se pass tawwa ngamda taragadi ko ade money bill se any budget or any money bill ama pass tawwa ngamda taragadi moi do gai haina logani hara kana moi di unity leitre ko moi se ade confidence no confidence motion the po ba chapane habidi budget I would say id government to gi kwai de gi paisa no sa id government to na mana pi ga da id employers in the employees in the job tawriba mi sing government function tawriba mi sing da pi ga da thabak thoram de gi planning scheme kari kra ma am jing do yana dare hai ni id moina budget se pass taw ngam de hai de moi masen gi marak ta yana je hai se pachana tai ne ba adu duna budget se pass taw job not pass ko pass out the taragadi ko gin ko lose no confidence motion vote of no confidence motion pass out ga chapmana having the meaning di kaina kana prime minister and plus council of minister ma'am to resign to ga chapmana ne ko resign to ga chapmana ne having moise amata id unity to leitre moi amana tawul thajana je havne government ki budget ama pass out tarage so budget ama pass out tarage koina magi lok sabha do kai ba ga chapmana re ko havedi government do kai ba ga chapmana re no election ama tawda ya roi ko adona tapadi yenga se ko budget is modified and presented again budget ama present tawna hona ba matamda koigi my process me amam like cut motion thagat da degi draft reading adoda pass toba vote toba adegi cut motion thagat ba kaina le cut motion thagat ba ise kaino ya kana budget to khara semjok chimjin toba modify toba ise modification se kidaloi tawdene pass out jingai da ko pass out jingai da cut motion thagalaga ma je modification se sida tawdene modification cut motion thagala aduduna haidi budget se amuk modify haidi pass tawdrena amuk modify tawroi darkar ta de hana modify tawraga thagala abni adu bawdo pass tawba ngamda taragadi modify tawroi kana de hallu bai kana de sine aduduna modify tawroi ko kaisu present again as amu hana present tawroi da si logic yaw da option ko a sima dum lalani budget is referred to the Rajya Sabha for suggestion sidi dum suggestion gi damakta khoi Rajya Sabha da de dum kano toy badum Rajya Sabha na budget semdok pa hai bisidi moi gi power leite ko khuda mai moi suggestion bi bidi yai 14 days ke manung da dum moi na pass tawra kada bani Rajya Sabha da pire pass tawra kera tawra oira moi na suggestion pira kera pira moi suggestion na logera lawra 14 days ke
14 days ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯔꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ B ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ Union Finance Minister is asked to resign ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ Union Finance Minister Council of Minister ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ is asked to resign ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ Prime Minister submit the resignation of the Council of Ministers ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ Prime Minister ꯁꯨ Council of Ministers ꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ no confidence motion pass ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ vote of no confidence budget pass ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ no confidence motion passꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ so D is the correct option ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯅꯕꯗꯤ ꯆꯥꯅꯩ ꯃꯥꯁꯨ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ but Prime Minister ꯑꯗꯒꯤ Council of Minister ꯄꯨꯂꯞ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ best option ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ D ꯆꯨꯝꯃꯅꯤ 44 under the Constitution of India which one of the following is not a fundamental duty fundamental duty से ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ fundamental duty ꯀꯌꯥ ꯂꯩ 11 ꯂꯩꯀꯣ 11 fundamental duty ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯂꯤꯔꯛꯀꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯦꯃꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯃ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯦꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯅꯦꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯅꯦꯃꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯅꯦꯃꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯦ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯣ ꯏꯅꯦꯃꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯦ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯁ ꯏꯅꯦꯃꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯁꯦꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯅꯦꯃꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯏꯅꯦꯃꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯦꯃꯤꯁꯦ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯅꯦꯃꯤꯁꯤꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯗꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯗꯔꯍꯨꯗ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯗꯔꯍꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯥꯗꯔꯍꯨꯗꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯝ ꯇꯨ ꯁꯦꯡꯉꯦꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯁꯥꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥꯔꯦ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯑꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯦꯕ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯇꯣ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯇ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯤड्सꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯝꯕꯤꯕ
सिसे वारी निको आइदि कनो से फासन नबगिन फंडामेंटल डिटी से फासन नबगिन मत एक्सप्लेन तो जरा के फंडामेंटल डिटी से आहा बदा कोई की नेशनल फ्लैग नेशनल एंथेम कोई की ड्यूटी निको कोई रेस्पेक्ट तौरगा थंगदबनी अदुगा अखोई फ्रीडम फाइटर मैम सिंह अखोई इंडिया की फ्रीडम नैना फ्रीडम फाइट तौनब होनब मतमदा कोई मैम अमा तौगिदनको अदु मैम सिंह दो रेस्पेक्ट तौबा को अखोई से यूनिटी ओइना लेनब होनब अखोई कंट्री से अतोप एनिमी दे डिफेंड तौनब होनब अखोई मसेन से ब्रदरहुड लेनब होनब को अखोई कल्चर रेस्पेक्ट तौबा अखोई नाट कल्चर गागा थंबा अखोई एनवायरनमेंट क्लीन ओइना थंबा साइंटिफिक कनो साइंटिफिक ओइबा वाखलोन लेबा साइंटिफिक टेम्पर लेबा हाय तारे को पब्लिक प्रॉपर्टी से सेफ ओइना थंबा अदुगा collective effort collective idea अखोई collective effort ama piba ko last akoi ni right to education id anga anga chahi tara mari phawa se ko id larik lai tamhan angang sin chala lai tam si je fat si je akoi ki fundamental duties ne fundamental duties tara ma thoi phare ko si de yaw da ba se karam bano de yeng se to develop the scientific temper I chuba de yaw ko si je I chuba ni koi ki I chuba se koi na si se a b c d na lai ni ko a b c d na lai doi ne ko aduga a b c d e f g h I j k ko si se heights to ni ko scientific temper se heights to ni adagi si is the I to le ni I the public property asai 9 chuba do aduga sisu fundamental duties ni adagi sisu fundamental duties ni consider respect ideal sizing asai flag to ne ko flag and theme loinama si de ching ko constitution ni a to ne si a to ne adagi fundamental duties se yaw dab se kaina public election have se yaw de fundamental duties ko aduguna correct answer se si or ni ko correct answer to C or is ko public election city tasay na bakidi akoi gida article 326 ko id universal adult franchise ko adu na article 326 na pibani ko this is a fundamental duties yaw de masi se constitutional right constitution the yaw sab right ko aduga kanana mateng pangi hara kanda RPA Representation of People's Act 1950 na provision ki makhada akoi gi public election se tawna ba haidi akoi da vote hada ba ya bi ko vote le pa ya bi right to be doing ne ko fundamental duty na te ko adoi taraga di vote thada su thada da ba ya roi ba ko adu na si se fundamental duties na te election se adoga se fundamental duties ke ato pa khara haraga di akoi gi kari committee na maje recommend tawge no Swaran Singh committee ko Swaran Singh committee ne dubuti moi trying to pi bani have the tax lobagi so happen du tax so mana half kidre ko haidi fundamental duties harapada di tax fundamental duty da tax sisu duty ama oina hapa maneba adubu half kidre ko Swaran Singh committee ne dubuti recommend tawe tax but aduga half kidre ko aduga kadoga harakanda fundamental duties se hana koi constitution yarom de ko maze 42nd constitutional amendment act 1976 ta hapchala pani ko okay next question with reference to the finance commission what which of the following statement is correct karamba statement is correct we give ko finance commission ni matung ina finance commission say this is a constitutional body ni constitution de yaram body ni constitution sabada the constitution da hapa article ni matung ina adugi matung ina sarakpa body mani adu article to karina 2IT finance commission ki magi function se hai hai ke finance commission ki function se koi paisa yen basine state amasung center ki paisa se finance commission na yele like
फाइनेंस कमीशन ना टैक्स के खोल को पैसा जिंग से टैक्स डिवीजन है तारे को से स्टेट नत्रगा यूनियन दा को यूनियन दा माना टैक्स के खोमल को पैसा टैक्स कना कना ना खोमी अदु मैम जिंग माना लोइने ये दोइने फाइनेंस कमीशन से अतोप फंक्शन अमना कदोगे हारा काना ग्रांट इन एड हाइबदी कोई पैसा पीबीबदो हाइबदी कोई मणिपुर गुम्बा देगा सोथरबा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुम्बा हिली स्टेट गुम्बा मोइजिंग से ग्रांट इन एड का पीदनको असीसे क्या पीदिनो साक्थुम क्या फंगदनो कोतोइनो अदुदो फाइनेंस कमीशन ना लोइनमक पाएबको अदुदुगा पंचायत की नत्रगा कनोगिसु माना पाइको पंचायत नत्रगा स्टेट फाइनेंस कमीशन ले को अदुगी पंचायत नत्रगा म्युनिसिपैलिटीज के पैसा खोमबा टैक्स खोमबा अदु मैम सिंग अदुगी मोइगी सिजननबे पैसा खर्चा करी करा मैम जिसु माना पाइबो कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनेंस कमीशन so कदोगे हारा कांदा माना तौरिबा थबक सिगी मेन ओइबा तौरिबा थबक मैम जिंसे यावबा येंगसेबको अहमदा it encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development foreign capital ay mapalom gi paisa nung sa je thadok thajin tawna lokthok losin tawse finance commission na tawe na si su taw tre ko adi state marakta degi state ka union government gi marakta leina ga na mari du mana foreign capital de yogre foreign capital din natre ko foreign capital di kana tawi koi gi koi gi finance ministry na tawi finance minister foreign finance ministry na moina tawdoi ko adigi external affair minister ko adu ko department moina loi tawdoi ni it facilitates the property distribution of finance among the public sector industry yung ko habidi proper distribution of finance among the public sector in the public sector as a this is a public sector industries li akhoi budget ta yausaba da pone abadi akhoi industry ma'am am leitana ko adu ma'am jing da paisa pi bi si de se yaw de moi di state government union government ga pi ba paisa du wi khatangi ne si di union budget to ni yaw da union budget ko adu dana public distribution of finance yaw tre facilitated to tre ani se malala ni transparency in finance administration yes chumme masi simade finance transparency sorry lale kaino di transparency in finance administration gi transparency ji kanadana kanapi gi habsidi kanana sigi mathau se kana to cake na to cake abedi kaino controller and auditor general of india ko cake na tragana kogi pek aina masulai pek aisina kaino public account committee habedi moina paisa no sa se kya pi gi pa pi de kari marang gi pi no kari marang gi pi joi no adu ma'am sing do loina ma moina high duri ne reason to pi duri ne ko adu duna moi gi thabak na te ba habedi finance commission gi thabak na te ba transparency maintain to ba adu duna option che kari option chumani hara kan d option number d se to none of them ko abcd se chum ko finance commission gi mathau si adu finance commission su this important yam oi ko si su ko adagi 49 subada consider the following right to education I say ma hai se kaino universal right karamba no se universal declaration of human right ta yaw sing karamba no se moi universal declaration of human rights se pulapun na moi khara lai ko moi kuntra lai 30 articles lai 30 articles se loina ma phadraga su khara adum pha ba yai like koigi 1 sina freedom ni ko adagi 3 sina life ko adagi 18 sina religion ni ko 19 jai pe manabani right to speak akoigi speech to aduga moigi freedom of speech ka moigi right ga mane ko adagi 21 dana democracy ko 23 dana work ko adagi 25 standard of living ko universal declaration of human right ke ni ko adagi 25 26 education
ko adudana sisi 26 ni right to education is 26 ni adagi ko adagi right to equal access to public service equal access to public service se akoigi 21 to ko 21 to adagi sige right to food ka is sisi 25 ni ko standard of living the right to food se ko 25 ni adudana C se universal right to loini yawe moi se ko akoi Indian constitution na yawo kay di Indian constitution na yawo di karam yawe Indian constitution ni right to education yawe karai da yawe 21A ta ko right to education ado public service equal access to public service ati yaw de koi gi fundamental rights ta ko right to food su yaw de fundamental rights right to food ke su yaw de ko aduduna ani se yaw dre kaina akoi right to education ka tang column ni one only se ka tang column ni natte ko koina naina di se kaina universal declaration of human right kini aduduna universal declaration ki di moi ahum lo yaw e ko moi ahum yaw bani na 1 2 3 ya tai ko next question there is a concern over the increase in harmful algal blooms in the seawater of India. Harmful algal bloom haibadi akoina sea da thoga de akoina red tide haraga su khanai ko red tide ai se kaino ha kana moi se red machu gi akoigi algae mayam ama yomaga laito seawater da maksanga si se current affair topic ne matam dugi 2011 adai dadi akoigi sigi current affair topic oi ko kaino di Tamil Nadu da masisi amna uiba ko Tamil Nadu da red tide se am uiba algal bloom se sisina akoigi nga phaba ya handaba digi kari kara yam tawdo ama tabdu da taweba 2011 da duduna question se hanga ineba duna current affairs khabar se am pawa changi ko akoi su se paga da there is a concern about the increase in harmful algal blooms in the seawater algal bloom yamna hankalai se nutrient yam lai hai ne koina pat se mosalan taraga de algal bloom adi pat ki sing jing aksanga pa adegi pat sigi maze adi uraktaba masi adi algae me aba makarak pa isang me aba na traga asang paga tawidana ko pat se ko adi asi se kari gino haraga de patauti yam thadaba nutrient yam thadaba ai tare ko nitrates kumba adegi phosphate kumba yam thadaba ine ko aduduna ko adi ko se kari de nitrate nutrient patauti thadaba ai se kana patauti thadaba jin sile discharge of nitrate from the estuaries tagi discharge torokpa sisu chumme ko adi patauti thadarak pai ni ko run off from the land during monsoon nong ta matamda koi patauti ma'am lairam waste ma'am adu ma'am jing pat lo in thadari da ko aduduna su oi doine ba sisu chumme ko monsoon upwelling in the sea sisu ai mamangi question da su nai na ram ni ko upwelling sisu nutrient porak toine nutrient porak toine ano nutrient se porak kanda algal bloom se tholle ba adusu chum doine ko habedi upwelling sisu ko ano moi ahum chumani ko reasons taragati sigi id current affair topic ni sisu ko any environmental program current affair topic haraga koi husik thopa current affairs amaka id environment amari da ningting abada koina koigi Tamil Nadu gi coast sisu Tamil Nadu da thoini ko husik thoibani Tamil Nadu gi coast ship ama lupi dana ko Arabian ship ama thau pulap na toraga lupaga legi dana adu do hanga pa yai ko pai khada adu da koigi naphthalene habra kaino ma chemical ama tauraga koigi nga chak ma ma sibagi ko haide oil spill gi haita oil spill gumba gi question na dum lak pa yai ko handak sei se duduna adu su section lo ko question number 48 sida kaidoge hara kanda carbon ama hangi se kaino process kara pire photosynthesis respiration decay of organic matter volcanic action ko which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle in the earth carbon cycle aina lay carbon cycle adugi carbon cycle the carbon dioxide se kamaina add tawge hangone ko kamaina add tawge photosynthesis na carbon dioxide add tawbra tawde photosynthesis ti carbon loction mane carbon dioxide loction mane respiration ti carbon dioxide thadore ko decay of organic matter su carbon dioxide thadore volcano ki action su carbon dioxide thadore odd one that is a photosynthesis se katane this is the odd one
photosynthesis se katane carbon dioxide thadoreis carbon not sorry carbon dioxide loction gidis aduduna masi yaudaba option de thira lore 2 3 4 5 2 3 4 1 se yaudaba ko meaning di akoida volcanic action se carbon dioxide yam thadore ko volcanic action se show aduduna C2 3 se katanga mu kholani and again pull up khot pasi ade ko ayvedik ma haise kaino carbon circle da carbon dioxide 8 toxin ba haile meaning the carbon dioxide 8 toxin ba meaning the koi gi pambi da photosynthesis taraga carbon dioxide solution laga kari onto a stars on gani stars tuna pambi da carbonate form da natraga kaino form da loi changrani pambi roots tagi kari dagi loi changrani aduga dead end decay on thokrani ko aduga soil da hapsan gi dune carbon dioxide chap manana adu carbon dioxide china nuksita leiduni aduga dead end decay pum patha pum tawa fossil fuel dagi burn tawa dagi dagi respiration tawa dagi loina mak dagi amu carbon dioxide smai chatkila smaina ring chatpaduna carbon cycle haise ko adugi carbon cycle da carbon dioxide che 8 tawa se kana no haragadi mai me sagi decomposition respiration volcanic action ko adagi fossil fuel burning si ma'am sin carbon dioxide loi 8 tawri aduga carbon dioxide loksha leisina kamai tawri carbon cycle dagi carbon cycle loksha leisina kanana pambi na photosynthesis tawraga ko ko adudune anana ot 1 do dum khato ga dum tare 2 3 4 ko next question. Recently, the USA decided to support the Indian membership in multilateral export control regime called the Australia Group and the Wassenaar Group. Se tasemagi di Australia Group amasung Wassenaar Group se hujik so dom relevant oiri ko. Asigi group se ma se yaw ya bani ko India se yaw ya bani India se masigi member oigre ko oigre member se ko support hana chi ki 2011 da support tawramde 2011 da support tawramde yaudri ko Australia group da yaw group se 2018 da ni aduga Wasena group da na 2017 da yawi ko asiguma group se ma I say what is the difference between the them anisi group anisi karisi current affair topic ni ko siso akoi gi husik so relevant adum oi ko Australia group hai se kai no haragadi tabada moina yamna trick sanai se kaino haga Australia group ai ta Australia manakta leba country mayam do oiram doi male no Australia group ai se kaino Australia da yana na pangto ke ba meeting ama ka tang da put give a group to ne Australia group ta yari se ayamana koigi ko Australia group ta ayamana yari se European country ga ta ne ayamana European ko plus western country ga ta ne ayamana yari se aduduna mase kaino harakanda Australia group adagi sigi Wassenaar arrangement sigi Wassenaar arrangement su koigi kaino gi ne ko weapon gi ata ne ayamana defense ki kujukulai gi adugumba gi wat na ta ni ko Australia group sisu and kaino sisu Wassenaar arrangement sisu atopa kaino su lady ko haidi kaino su lady like MTR kind of MTCR sorry MTCR I say kind of missile technology control regime ko sigoma ka su lady adagi nuclear kulagi group ama su lay ko NSZ na ko sigi group mayam sig se silesa India yaw tri se sikatani ko not member not a member ko India se not a member atai di loini yawre sida su yawre ko India se aduga hujikti loi yawgre ba aduda Thailand 2011 da USA na support tawramni habigi wari ni ko sisa aduda sise independent group ngantani OECD ko oil exporting country mayam jing tugi ni ko moiga managadra western group se moiga managadra formal group oigadra
natraga United Nations gam ID aduga managadra or sigi chemical and biological weapon proliferation Australia group se chemical and biological weapon gi dinate ko sumna ka ki koigi weapon hairese so koigi defense ki khuzukulai gi khara khatane yarise ayamana koigi military gi pakna bu yawde da Australia group se dadi koigi ko export import control du neva moina tawis export control ko export controls of goods and take neva moina yama tawis aduna moi sigi group sing de amana independent oiba ko independent oiba voluntary oiba ko non binding to oiba moi sigi group ma'am moi sing ko aduduna moi se kadoga hara kanda mana ngasai sigi OECD group siga identical oi hai sigi yani de ko OAC ga kasu mari leina de sisima sigi first statement chu lale second statement da kadoga hara kanda Australia group se Asia Africa North America ai ngasai da Australia group se European Western Thailand si chu lale ko to ko aduna statement animak loi lale neither one nor two se oi ne ko si ado sidaisa current affair topic se akhoi su kadoga hara kanda akoina pagada se kaino haragadi koigi international relationship da ko koigi bodies anauba hai tare ko bodies anauba na chaga bodies aribada koigi khabar da yam yawba bodies komba adugomba bodies sing pagada ne habidi group hai tare ko like koigi da husing leina is BRICS ko adagi SCO ka leidana ko siguma mayam se nainagada ne ko adi covered our group things international relationship ko so adugumba pot ka kana ne si su dum pasan ba ai Australia group western arrangement siguma mayam sing su pasan ba music aina haja gi do India se si dadi member oi de atai dadi loina member oi ha ko si se nuclear supplier group ha ko ai ja ketan ko nuclear supplier group okay next question amu yeng si ko si se concept ki question ni ko sila ista angar na class 9 da tamba like ta tamba kano jani ko ko gi material science ki ko gi chemistry da tamba ni ko or physics sa dum tamba ni physics da tamba ni ko gi ice or water sa hai tare water se magi density se water se temperature se handa do ni ko temperature handa ba gi matu ina magi density se hong e kudamaina temperature se koina 100 degrees celsius ta magi density se yamna 100 degrees celsius ta gina 4 degrees celsius ta mana 100 pa matamda ko magi density se ko density se adi adi 100 degrees celsius ta this harni density se sukumtik chawni dana adu 4 degrees celsius 4 degrees celsius ta 4 degrees celsius power se kadoga hara kanda density se 100 to ini ko 100 density reduce ko density se 4 degrees celsius ta leriba density se ko ko density reduce nate density henkale haigada tasalakpa hendoni natro some density increase ko density increase aduga density se sidana maximum oidene maximum ko aduga
सिदेना सुमाइन टेम्परेचर से हंडर पर तब डेंसिटी से इंक्रीज तौरे अदुगा डेंसिटी से सिदेना मैक्सिमम ओरनी अदुगे अमुक सिदेगे अमुक 4 डिग्री सेल्सियस तगे अमुक 0 डिग्री सेल्सियस अदगी माइनस लोम द सकेबा माइनस डिग्री सेल्सियस लोम द सकेबा मतमददी अखोइना डेंसिटी से अमुक रिड्यूस तौरे असिसिना कदौगे हारकाना अखोइगी इंथम था मतमदा लेक ता अखोइगी लेक से इंथम था मतमदा 0 डिग्री सेल्सियस के मखादा 0 डिग्री सेल्सियस के मखादा टेम्परेचर से चंदग्रबा हाइतारेको टेम्परेचर से चंदग्रगदी मागी कनो से आइदि लेक के मथक की सरुक से सिगी लेक के मथक की सरुक से अखोइना कदौगे हारकाना सिसे आइस ऑन ग्रने को आइस ऑन ग्रने आइस ओलाबनिना आइस हाइबसे मागी डेंसिटी से हम चावरनी दनको मैक्सिमम ओरनी दनको को अदुदना डेंसिटी से मैक्सिमम ओरबनिना मथक्ता लेरनीबा आइसिना अदुगा मखादना वाटर से लेरनी मखाना वाटर को अदुदना आइस हाइबसे सिसे बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने ओ सॉरी बेड कंडक्टर ऑफ हीट ने बेड कंडक्टर को बेड कंडक्टर ने अदुदना ngसाइगे nga singse sidai loi hinga leini nga singse sidai loi hinga lei honi ba ising se si se froze tawroi freeze tawroi ising kari maram kino ngsaigi mapandagi akoigi kano se mapandai nate manungdagi akoigi heat se mapanda thokpa ngamaroi heat se mapanda thokpa ngamaroi aduduna manungi temperature se adom maintain tawra leirane ko temperature se 0 degree celsius ke hek makhada lakpa matamda ngasai pukri natraga or lake ki magi mathak se ice na kupchala leigine ice na kupchala leiri maram se kayino ice on gi si se ice on gi matamda magi density se 4 degree celsius maximum oil se sina maram oira kanda ngasai gi temperature se makhagi temperature se maintain tawra thamdoine ko aduduna condition se ahamada akoigi density se maximum oil habase this density se maximum oil haba condition se hana phangda taragadi kano se oiroidana haidi magi ko habidi masigi condition se oirake hai taragadi density se 4 degree celsius maximum oil habase asigi condition se na first condition ne aduga sisina ngasai I service bed conductor oil habsina sina second condition ne ahaba se oidragadi sise uru bai kaim kana roi kam aduna ani mak se yawe yung ko option sida ani mak se yawe ani mak se explain taw matamda ani mak se changi but tawadu first condition du da koina khalle first condition sina second condition aduna first condition du na chumduni ai as gan dai ko first condition se lakti gai second condition se lakpe yaroi second criteria so aduna ice is a best conductor of heat type se chumdi chumi ice is a best conductor of heat oibaki ngasai gi heat to manung dagi heat to mapana thopa ngamdri ne ko mapana thopa ngamdri ne aduna water to water oina freeze tawdabi da leiri ne ko aduna kari hare kanda kare adudo hit to thopa ngamdriba freeze tawdriba sipunamak se ngasai gi density ngasai gi ice on kanda magi density sumaina leigibato aduduna maram oiragani ko habidi ngasai gi ice to mathakta leigirito karigino water je 4 degree celsius ta maximum density lei habito aduduna maram oiragani ko aduduna koigi ko bed conductor oirine ngasai gi sigi ice mathakta leiraga water sina makhada leirise kaigino density wangbade density the sina maximum density leirani sina density minimum haidi 0 degree celsius di koigi 0 degree celsius di minimum density oidoina haidi density se 4 degree celsius ta water se 4 degree celsius mahi oina leidoine ba sise 4 degree celsius ta leidoine ba ko sisina 0 degree celsius ta leidoine ba adadi 4 degree celsius na maximum density le density wangane ba sidigi ice sina density name ne ba ado density name ba habidi kaino photo yang ne habidi yang ba habidi
mathakta tawra leidoineba aduduna ICC na mathakta tawra leito adugineba ko so id UPSC se option ani manaba yam hangi aibade option ani manaba option ani yam hangmanina manariba option ani do adudagi first condition do khandoine first condition density of the water is maximum at 4 degrees Celsius as the first condition neba sigi condition se yaw tare ga sigi condition je lei tare ga so option je chum mo de neba aduduna animak chumme haraga so animak chum se da A je kholo no ba option id C je kholo kai ga haraga di ma sigi condition se lei traga di ama je lei ro ta ni na ko aduduna C je kholo C je na chum de this is the official key ko so horen amuk tawake aduga kanose haide PYQ se nainaba handak manchida lotion ko 2011 dagi horaini 2011 loidore 2000 kanobo 2025 photos ko lotion lani ko sida mathang video da muthing